gahana APR kuko nureba n'abanyamahanga basezerewe ejo ngo bagiye bajya kuri office ya APR mu modoka bagiyemo bashyizemo umuziki urumva bagiye mu modoka muri batatu ariko n'ubundi ngingo barabana bashyiramo umuziki bagenda babyina urumva donc baserebura barishimye ko bagiye gutandukana na APR ibikombe batwaye bishimira gutandukana na APR bishimira iyo nkuru bagiye kwakira urumva niko bimeze afande Mugisha ndetse na afande Kavuna babaganirizaga bababwira urabona turabifuriza amahirwe rwose turabakunda muri abana bacu abakinya baramubwira babwiraga Lamine Banga turabukunda Nariuswane tubona umeze nkaho tuganiriza nk'abantu babwiraga Swane na Lamine Banga wagiriye imugwe bahangayitse donc bacitse igikuba kuba tugiye rwose tubaza APR turayikunda dufite umutima mwiza twishimiye ko igihe kigeze cyo kuyivamo urumva kandi nta kibazo dufite cyo gukina naho dukina harahari sibyo nta mpungenge mukwiye kugira rwose ko tubabaye ko twirukanwe ko dutandukanye na APR oya uzi impamvu bari convinced ko kuba batarabonye umwanya muri APR atari uko abahari babarusha gukina urumva ntago ariko babireba ntabwo Lamine bamurusha umupira ntago Lamine ba arusha Swane umupira ntabwo Togi ntabwo yemera ko Togi mama Dusi ntabwo yemera ko Togi amurusha nanjye ariko simbyemera Togi ntabwo arusha Togi arusha nde mama Dusi iminota Togi iminota kina mama Dusi Togi yarahari ariko Togi arukinye sezo yose mama Dusi sezeshize nese nuzwata rero wakina kuri attack nese watara ni bamuzanye nese watara yaje mu kwambere agatajya kwicenda mbao kigenda ntago arusha mama Dusi duhana umwanya wibuka ko rishara gihari mama Dusi yatangiye akwicyenda yarafite umwanya ubanzamo hanyuma byagenze bite nyuma yaho niyo waje kutakaza ubwe nase kutakaza ko baje bigaragara ko ibiro byo bidashyize mbawuma si umuswa mbawuma ni skora wa Nigeria uyisize kazungu ntago bisaba kwingingo turumvikana mama Dusi buri wese afite uko ayibona njye ugereje hagati ya Madusi na Togi njye muna Madusi yarusha umupira Togi amurusha kwa rutayizamu cyane aramurusha hano nawe wemerewe kubona uko ariko ibaze wemerewe kubona Togi kurusha mama Dusi imikino yose ntavunike ari umustata agatsinda ibitego ibyo ni ibiki uwo bagize nibura wa nimero 9 bugatsinda 12 batsinze 15 none undi afite ibitego 9 ataravunitse ari umustata ibyo bintu bibaho ku ikipe nka APR uri umustata nimero 9 cyane nababwiye ngo abanyamahanga APR ifite simbeme yewe mbahano n'urugero ruvuga ngo mama Dusi arusha Togi rwose ngiye niko mbyemera watara ku bitego 18 afite nta gitego na kimwe yatsinze Al Hilal icyo kintu murakibuka nta nicyo yatsinze Pyramide icyo ni kigaragaza ko ari umutaka wundi ukomeye nta gitego Arenaletu nta gitego yatsinze Al Hilal urumva karenze kazo uko wabyita kose icyo ushaka kukubwira uko wabyita kose urumva amahirwe ntago bayahawe oya ntago ndabivuga mbisubiramo APR ndayizi urugwego rwa mama Dusi rwa APR nk'umwatakano ubwo ni Togi nyine none urwego rwa APR ni Togi niyo mpamvu utanyumva neza Togi isumwataka mwiza wa APR ishaka mu matsinda na watarasi ariko barusha mama Dusi akina arusha mama Dusi nibyo twavuze ngo kiwanuka si umuhinga wa APR ariko arusha barafinda Togi yahawe umwanya mama Dusi kugira ngo munyumve neza noneho kugira ngo twumve neza Togi siyo mwataka n'abafana ba APR ariko arusha nta mama Dusi mama Dusi bamuha umwanya akabanzamo agakina imikino nk'iyo Togi yakinnye yari gutsinda ibitego birengeje bya Togi ariko mwibagirwa igitutu cya APR ntabwo nomero 9 wayo agomba kuba niba utatsinze none se kazo reka nkubaze none se kugaragaza ko tugende gake muri abo abasaba bakini batatu imyanya bakinaho sibyo wowe uri umutoza wakinisha Yunus imbere ya Swane oya kari Swane ariwe nemera ko yarenganya none se uri umutoza wakinisha Dawo mbere ya Lamine Ba Dawari musi ya Lamine nijyoza kuri izi mikoro umurongo mwiza cyane umwanya nijyoza kuri izi mikoro oya n'imibare ye Lamine Ba yatsinze ibitego muri ya sezo yabanje birirwa na assist shanga ndabyibuka sezo ishize azi abitsinda genya kuvuga ikintu nakurikiranye abitsinda amakipe mato za Musanze za Gasogi bagera ku ikipe ikomeye Lamine akibura nijyo bivuze mbere niba mubyibuka Lamine atsinda ikipe zoroshye yagera ku ikipe ikomeye nta ariko yatsinze Pyramide
nta assist atanga ntacyo amaze. Utavuga ko yatsinze piramide. Niyo mpamvu APR ntabwo Lamine yari nomero 10 yuko APR itakeneye undi. Njye ndakubaza kuko yatsinze piramide. APR ikura amazamu i Kigali. APR ikura amazamu. Lamine Bani we wari ngenderwaho. Ariko nyuma y'icyo gihe yasubiye inyuma yarashize. ariko Menya nyine impamvu. umutoza nawe yabijyagamo uhari Menya ukiriya nyine Gakondo imitoreze. Twitire Vanda wari gutsinda Nyuma y'icyo Menya gihe yamusubishaga inyuma Lamine yasubiye inyuma cyane mu mikinire. Ariko Nibyo none bivuye kuri mikoro. imibare ya Dawe imeze. Ndabyibuka ko Emeto twabyumvikanaga. Baduha imibare ya Dawe. Duha imibare ya Dawe. Lamine yatsinda yagize ibitego 7 na assist 6. None se muzajya Yatsindaga amakipe musubiza mimi navuze. Eh? Nyibona Lamine imikino 2. Naravuze nyibona Dao imikino 2. Naravuze ngo Lamine nakora imyitozo. Aha, nibyo. Kandi imivuga Lamine ntamwemera nawe ubwe. Ariko nsanga uje yari hasi ya Lamine. Ni nayo mpamvu twitiranye ibintu bibiri rega. Ndabona nta munyamahanga APR ifite ukomeye. Sima mutarimo kunyumva. Abahari baragerageza si urwego rwa APR ariko bararutana. Muri abo banyamahanga bararutana ubwabo. Ariko sibo APR ikwiriye kubifite abanyarwanda banyumve neza. Nyemerera ngo baza akabazo kamwe gusa kandi unsubize kinyamupira kamwe. APR ifite abanyamahanga 10. Sibyo? Hari abagiye batatu. Hari n'abandi basigaye bwasigaye barindwi. APR iramutse ikugishije inama ikavuga ngo Kazu twubake ntabwo tuvuye kuri politiki y'abanyamahanga turabagumaho. Kwasimbuza abanyamahanga gute? Ni bandu ubona basigaramo ni bandu ubona bagenda bagiriye nama. Nta numwe wasigara. Nabwira ngo nibajye ku isoko. Ibyo ntabwo bishoboka. Ko byabaye 19 se. Yavuye ku banyamahanga. Kigeri vuye ku 2019. 19 bari abanyarwanda. Oya bari abanyarwanda ariko n'abanyarwanda. Bibwira ngo nibishoboka Nase bajya kugura abanyamahanga bandi makumyabiri. Muri Chelsea nabo nimbura ingese. Ubushobozi bwa Persu bwa Chelsea. Muri ingero nzava ntabwo kugana abanyamahanga bose. Ni muri ingero nzava kuri izi mikoro. Bibiri kane mu runyaze muri Chelsea. Yirukanye abakinnyi hafi ya bose. Ni muri ingero. Yubaka ikipe bushya. Bitacekere mushya mu izamu. Hasigaye Ega n'ubu yabitangiye dépense. Ferreira kugira ngo abantu reka kamahurwa urugero 22 ishize. Paul Ferreira kabiri yari mushya avuye muri Porto. Gatatu yari ndetse mwibuka neza. Kane gatanu yari Ricardo Carvalho wa Porto na John Terry wari uhasanzwe. Gatandatu Makerere yari mushya. Yubatse ikipe nshya uretse Lampard wari wasanzwe. Icyenda Drogba yari mushya. Michael Essien namwe bagihugu. Gatatu neza nyashira ko hari. Ariko barakubwira ngo nibishoboka ko kwirukana ngo kubaka ikipe nshya. Yatwaye champion afite amanota 95. Atsinzwe match imwe. Niba katubishyire rero. Niba haguze karite. Ibitego 15. Ni 15 gusa. Bituka rero beshwe rero. Ntabwo se ikipe yose. Iyo ni Chelsea uri kuvuga n'ubushobozi bwa PL ratandukanye. 2019 PL Rega Kazo mwanciye mu ijambo. Izana bashitwara igikombe cyatsinze. Mwanciye mu ijambo. Nibuka yobye abantu rero. Ntabwo PL yagumana to gutafitiye umumaro. Igumane watarutsinda za Musanze niyo baha urugero. Watara ntiyatsinda ari Hilal igitego. Ariko Togi yatsinze ari Hilal. Watara ntiyatsinda El Merreikh kwetse penalty. Ariko Togi yatsinze ari Hilal igitego. Togi yatsinze ari Hilal igitego Kazu. Mu mwanya. Muri binga. Navuga Watara ufite 18 ibitego. Wimbwira Togi gina afite Watara. Ariko wavuze ko na Togi ngo atsinda ngo atatsinda. Wimbwira ibyo navuze. Togi yatsinze ari Hilal. Watara yatsinze Rayon Sport. Nibivuga ngo mwaragundi mwanya uvuga. Watara ni ufite ibitego byinshi. Watara afite ibitego 18. Ni uvugwa ni ufite ibitego byinshi. Cyane. Nanatanze urugero ngo ibyo ni suga mbere bibaye. Sezo ya 2019 uri mwengu Burundi yatsinze 20. Yarushi Watara 2. Abantu tuvuga ko Watara koze igitangaza. Na Sarupongo yatsinze. Shira uri mwengu yatsinze ibitego 20. Sarupongo yatsinze 15 ariko mwataka ko yari Sarupongo. Ni nayo mpamvu yanga yamuguze. Nyuma. Ntabwo gutsinda ibitego 18 ari igitangaza. Suga mbere bibaye muri champion y'u Rwanda. No Burundi yatsinze 20. Yaguzwe muri Sunrise afite ibitego 9 muri yatsinda 11 biba 20 ariko yari umwata kusanzwe naho yagiye muri Goromaya nta kintu yakoze sanzwe rwose bivuze ngo rero APR kubaka bushya ikipe birashoboka niyo mpamvu Chelsea y'Iburayi yagize amanota 95 abakinnyi bo hafi ya bose 80 ari bashya Essien ni mushya Drogba ni mushya abawinga sinibukanye ngo ba Damien Dafu naba bari bashya niho deba ariko yagize amanota 95 niba rero APR ishaka kwiyubaka mu buryo bukomeye Azo 2019 Sezeri bamigi babanzagamo izana abakinnyi bashya itwara champion idatsinda niba nuko champion niho deba yahereye rega nicyo nashaka kuvuga niba wavuze uti bakiwanuka barasanzwe cyane nuko icyo nashaka kuvuga simvuze ngo APR niyirukane ariko jewe mu bitekerezo byanjye karenze na mu mwanya rore ntabwo ari ukuvuga ngo nibyuka yirukane ngo ikipe yose murimo murabivuga nabi ariko APR ikibazo igifite mu buryo mu myubakire y'ikipe kuko reka nkubwiye nta kintu na kimwe Al Hilal ifite APR itabona idafite urumva ariko iyo urebye uburyo Al Hilal yubaka ikipe yayo butandukanye n'ubwa APR yagiye imbere Al Hilal kubura kuri APR ifite ubushobozi bwo kwaka ikipe ikomeye nka Al Hilal irabufite ariko ntabwo izabwubaka tukivuga ngo kiwanuko ngo arakomeye ngo nubwo ngo ahanganye na barafina ngo ariko arakomeye oya
niba asigaje amezi 6 nta kibazo wimwirukana. Ikibazo kibaha ni pressure kandi n'ubundi bikarangira ntacyo bimaze, sibyo? Ufite amezi 6 ya Watara, ufite amezi 6 ya Kiwanuka, ufite amezi 6 ya Ahmed. Ikibazo si ukubirukana, ukagira n'umwaka wa Togo, ukagira n'umwaka wa Togo. Ikibazo si ukubirukana. Ni iyihe strategy hari yo kubasimbuza abakinnyi babaruta barusha urwego rwabo, sibyo? Aya mezi 6 ushobora kuyakoresha scouting umuntu uzasimbura Kiwanuka ufite imana imurusha mu kwezi kwa mbere. Mu kwa mbere oya ushobora kutamuzana mu kwa mbere, ariko ushobora kumuscoutinga sezo yose ukamukurikirana ukamuzana mu yindi sezo. Urumva icy'ingenzi ni ukuba wamubonye wamushatse, hari uburyo bikorwa bitegurwa. Ariko uzasanga Kiwanuka tumugumane amezi 6 mu kwa mbere, najya kugenda ubuse turabona undi mu kwa mbere umeze nkawe ubuse yava, reka tumwongerere. Ntabwo biba biteguye. Se Omedi turamusimbuza ndi muri uku kwa mbere wakora umukino ntawe twabona, reka tumwongerere. Watara umuntu ufite ibitego binga urabona yasimburwa nande, reka tumwongerere. Nuko nguko imishinga y'amakipe yapfa. Ariko n'ubu nta undi wabona, reka tumwongerere. Ariko urabukora umwataka umurusha. Urabona ama profile yakiniye igihugu, yakiniye muri Turukiya, yakinya oya tubona ni nziza. Gira umugisha avuye mu cyiciro cya kabiri azamura ikipe yarayiheka. Ari umukino usanzwe yabaye yagiye kugera muri Aigle Noir. Harya oya nagakinye muri Aigle Noir, yakizemo yaramuguze Aigle Noir. Magara harya ni yazamuye Magara, ariko aba scout bari bamukurikiranye cyane. Ari mugura muri Ari mugura muri ataranakina muri Aigle Noir ngo afatisha amaguru ikipe y'igihugu. Bari bamubonye ka Referee yabonye amafaranga ye. Uyu kuri Bari afite imyaka 20 ngira ngo numwe niba 2006 afite imyaka 20 yakiniye igihugu cya Mali, nta club yakinyemo, ariko scouting yaramukurikiranye. Nituguma rero muri ibi, urumva APR ikaguma muri ibi by'ama profile n'ama video ku munota wa nyuma, urumva bizarangira. None se je nanguragize n'umwanya ngo okay dusubire muri Kanyarwanda, mufite ingingo nini cyane. Kuko niba Kanyarwanda yaratwaraga champion igatwara iby'amahoro nta ukoraho, nubundi abanyamahanga nabo bakaba ntacyo bitwaye, ari ibyo batwara nta mpinduka, bizarangira bigenze bityo. Sini yakazungu je mbona APR tuyifasha mu kuyibeshya, kuko n'ahantu ifite ikibazo ntago ariho turasa cyane. Kuko ibyo byose twavuga umaze imyaka irenga 20 ureba champion y'u Rwanda, wabonye abaki bari bakomeye baje muri APR abanyamahanga bare 29 nkurikira na APR. Kuko nova nkurikira ndi kuri mikoro. Uri kuri mikoro. Ntabwo abantu babyumva neza. Yego 29 dukurikira APR. 97. Kujya na APR. Yatozwaga nande 97. 97 ni ndindi ndumva ari ndindi. Ndindi bakare. Murundi. Monima. Nyuma yo kwirukana umugande David Oti. Bango kuva 97 ureba APR. Cyane. Uza abakinnyi yaguze bose. Uyu munsi wa none APR tuvuga Sinya Karenzi igeze kuvuga ko imaze imyaka 3 isubiye kuri projet y'abanyamahanga. Nimara indi nk'ibi nta kirageraho bishobora guseswa kujya gasubira muri Kanyarwanda, ko nundi azababona nta tandukanira, kuko budget iraremereye, imishahara iraremereye, ariko n'ubundi APR ntibona umusaruro. Yego, kuko buri kintu tutareba tutanatekereza. Yego, abashinzwe amafaranga anda PS Kanyamahanga urekura amafaranga arabiza ntabwo uzamubwira buri mwaka azanaya miliyari sesishize batanze $500,000 kandi APR abona ko ari yayindi muri champion ahandi iragenda ikazana igikombe mu zindi department zayo, tugezaho RSS bitwara igikombe mu bigugu byari bihari muri Afrika y'Epfo yabaye mbere muri conference. Suko yashoye menshi kurusha bira bigugu byari bira Petro none rwego. Ariko byibura niba akoresha miliyari 10 wowe ukaba ukoresha 6 n'urugero arakurusha enye mushobora guhangana, sibyo? Ariko iyo wiswe ko budget yawe cyo Karenzi avuze ingana ni yari Hilal miliyari enye mwese mukoresha cyangwa 5 kandi wagera imbere ya Hilal ukibura tugasigara tuva ngo rega ngifite abakinnyi 50. Aho rero niho hari ikintu Lorenzo igeze gukomozaho ku cyari Hilal igura neza Medikeni umunya Senegal binaniza icyo ko APR imufite ikindi aho guma none kwiyongera ikintu Lorenzo igeze gukomozaho numva ntimucyumvise neza, igeze kubabwira ngo APR irishimye ati bo iyo bamuritse nk'ibikombe 3 ubumva kuba
intego zabo bazigezeho bumva ko intego zabo bazigezeho ushobora gutekereza ko APR ihangayikishijwe n'ibintu byo mpuzamahanga ugasanga uri kwitekereza ibyo idashaka yabo bageze mu gihe cyo gusarura amatunda bari gusarura urumva kubera ko uyu munsi ibikombe bitatu by'imbere mu gihugu bazi ko hari yabatsinze ibitego bingahe yego bitanu ari na retu ariko noneho APR bazi neza ko banyagiwe na piramide bitanu mwihangane ndagize iyi statement iranyuzwe ejo bundi nagize ubwoba simbeshye pe nagize ubwoba niba APR ivuga ko Nel Hilal itabatsinze kuko ibarusha ahubwo ibatsinda kuko ifite abanyamahanga 50 tubyemeranye none se Fasilvania 11 bawe barahinduka se yaravuze ngo ngiyaba natwe turakure aha ntabwo ari kuri byari kugenda yego Al Hilal liste irahinduka cyane 11 uko kuri ntako bareba kuko Al Hilal yatsinze Mamelodi yakuyemo Mamelodi yayitsinze nako umukino wo kwishyura uwa mbere bakanganya yego niyo yabagira umugisha ntabwo 50 uvuga ngo liste 11 yadutsinze ubushize yego yahindutse kuri Rayon ikipe yabikomeye ni imwe iraza nigeze gukorana ikiganiro na Rwanda ndavuga ngo twagize amahirwe tubona Hilal iraziraskana ariko nibyo yaskanye ntabwo tubibona twe twigize twe turi impumyi ntabwo za piramide zaskanaga ntabwo Gor Mahia yaduskana uyu munsi wa none aho kugira ngo wigire kuri Hilal ureba umukino wa piramide ntabwo wagufasha ko ni piramide nyine muhura rimwe ariko hari Hilal irahari nayo shampiyona irarangiye ntubona ko ari Hilal aricyo wayigeraho uzi ishusho image ufite kuri Hilal mwarayorohereje cyane abanyamahanga ni ikipe yaje kudutwarira amanota uzi inama nagira ari Hilal no gukinisha ikipe ya kabiri niba yaraje bwa mbere hano mu Rwanda itazi ibibuga itazi imihanda ntabwo bazi umuhanda ugera ariko subone ikina na APR yabanje manga yabanza mu kibuga bagatsinda Rayon Sport 4 nta usekundi APR 4 retour cyo kirahagije nanjye ngo Rayon ngo ikiza cyane ngo barangagije mbere yuko shampiyona itangira baba kipe urambwira ngo sezo ya kabiri yamaze kumenya APR imbaraga zayo yamaze kumenya Rayon Sport imbaraga zayo hari impamvu yo kuzana mbere yuko shampiyona irangira igera ku musozo b'abanyamakuru begamiye kuri APR nibo natangiye kumva niyo statement ariko babandi babatumye namupenze ntabwo ariko babita ariko basiga bita ngo abanyamakuru bakora kinyamwuga bakora kinyamwuga begamiye kuri APR iyo uvuga neza iyo uvuga ibintu bya APR byose ukavuga neza bakora kinyamwuga bakora kinyamwuga natangiye kubyumva mbere ndavuga ngo bari kuvuga ngo erega no pato sojya yipostinga ibyo batangiye kuyipostinga mbere ugitona aho byaturutse nyine ngo erega Hilal ngo ntabikomeye itsinda APR 4 nuko ifite abakinnyi 50 ikina muri condition Madikeni watsinze kufura umukino ubanza niwe wayitsinze retu wayitsinze retu ahantu hamwe noneho na ahantu hamwe ntabwo abakinnyi 50 bare Hilal bafite uruhare mu gutsinda wajya bifite abantu bayibeshya banzamo 15 APR ifite abantu bayibeshya oya Ferwafa niyo yorohereza amakipe yacu bagire 50 Rayon APR zatsinda Hilal kubera ko zifite 50 niyo zakwivanga izivanga zikora iki ni byoroshya ntabwo tuno buri kipe yo mu Rwanda ikwiriye abakinnyi 50 mu bagure mu bisi ndishema ahubwo nabikora ubwo barekaramye ko ari Hilal ifite 50 kubera ko ikinisha ikipe ebyiri ya Sudani niyo mu Rwanda namwe nimugire 50 hari wasinyira ko yatsinda Hilal ni namwe mugure n'abanyamahanga turi bongere tubagira 15 mugura abanyamahanga benshi bari 8 turabagira 12 15 nabo nkabije katubagira 12 nk'aba Tanzania ariko mugira abakinnyi 50 abanyamahanga umubare ushaka utunga bushaka rega ngana ku musozo ngiye Rayon Sport na APR zasinya ko zazafira Hilal ya statement nakoraga uyu munsi ngiye simbona ngo APR ngo yirukana abanyamahanga ngo bose bakuburwe n'undi umujyo numwe ugifite mupenze turi bujye kubagura numwe aragenda kuzana injaburo nuri uyandikani wa wundi urajya urubanza nuri se nucyo urabirukana aragenda kuzana irende bitwa mu cyiciro cya gatatu nakubwiye nuri se ikibazo structure y'uburyo scouting uburyo ikorwa neza nuri se nk'ubu ngo umutoza aguma ngo umutoza azahaguma yamaze kubwira ubuyobozi ko hari umufana twabwira hari umufana twabwira ko bakwirukana umutoza watwaye ibikombe bitatu ngahiba hano rero ndabigarutseho oya babyita trebo dore bagira Karenzi nabivuga mu rwenya Projet yatwaye igikombe adatsinzwe yariruka hari ibintu bana bya yiruka mu maze gutwara Projet Rwanda ntibikugira umutoza mwiza urabibona ko dufite umutoza urabibona ko dufite umutoza ese wanganye nani ibaza umutoza wa APR utinyuka akavuga ngo njye natwaye igikombe bizi ko warashaka image gusa arashaka ko muri CV hitwa hajyamo akarwana kaga arabizi ko muri championnat Hilal yarakurushije urabizi neza ariko nushaka no kwemera ko niyo wayisaneje wara Hilal itakoze imyitozo ubu none uzinjiye kuba bakabaza ati coach ni wawundi uzinjiye kuba ubu coach ni Legend Kapfardia Laurentio akabaza ati coach ni wawundi natsinze
hakuze ko Niyo Al Hilal Kazu Lorenzo nawe uzi ko atizeye akazi Laurent nawe ari ku muriro Ari ku muriro. Al Hilal Lorenzo yari agiye kwirukanwa muri saison hagati n'umuriro barashaka kimwe cya kumwirukana kane. baravuga bati hariya Laurent wagabise barashaka kumusimbuza iyo Al Hilal wumva urwego rwayo imyumvire yaho iri uwapera ngo yatwaye ibikombe bitatu ariko uwo Al Hilal barashaka kumwirukana abantu kandi bagiye- yarakiniye kimwe cya kane cya Al champions Hilal match yiheshe shampiyona mubyibuke match yayo ya nyuma mbere ko bajya Sudani yiheshe shampiyona yarushaga amanota 18 ya APR abantu batabona amanota yaragiye agabanuka nuko bazanye abana bavuye Sudani Eh. ikindi imikino ine isigaye ariko Al Hilal ibura imikino ine